Di ba mananagaan ka ko? Kay nga no man day inday. Unsa man po imo ipatagna? Gusto lang ako i-confirming ko kung kinsa dyan yung picture sa babae nga nakita na ako sa galeri sa cellphone sa kumbana. Kay murag nagduda man jud ko nga kabit ni siya. Patanawa ko no ko. Derain ko. Uy, Nganoin ko? dili mayong tilima doon kining akong nakita. Kay nga naman di ay. Wallpaper naman ko sa cellphone ang akong nakitaan. Aw, tutod. Nakalakpan day ni. Tarunga po na inday ay. Derain ko. Nganoin ko? Muram ko kag natukan. Tinuod ba ning akong nakita? Kay nganoin ko? Sakto ba nga akong pagtuo nga kabit ni sa kumbana? Dili. Nasayop jud ka ng bahina. Ngano na sa'yo pang kuwing ko? Ayaw pagbuot kay ako'y mananagan. Kay kinsa mo din ni Bayana? Mao man ko ni asawa si Mambana. Ha? Og ikaw, mao ikabit. Ay,